ya nzu imeze nk'umunara w'ibaberi burya ngo yararashwe bigirwa ibanga. Kurasa inzu ya mbere ndende ku mubumbe bigahishwa ntaho byatandukanira no gutwika inzu yo mu rusisiro ugahisha umwotsi. Turi ku ruhande rw'ibumoso rw'isoko rutura rya Dubai Mall muri Emirati mu kidendezi cy'amazi mahangano. Iruhande rw'imbuga ngari y'ibirori birangaza benshi niho hateretse inyubako ya Burj Khalifa, inzu ndende kurusha izindi zose zubatswe ku butaka bw'isi ya metero 429 na santimetero 8. Kubera iki mu byo kuri kwirasa bitamenyekanye mu gihe cy'intambara biragorana guhita haboneka amakuru yuzuye ku bihombo uruhande runaka rwagize, kubera yuko usanga buri wese ashyize imbere kwivuga imyato. Guhisha amakuru y'ibihombo ni amayeri y'ingenzi cyane, kubera yuko ayo makuru ashobora kuba incamugongo ku basirikare cyangwa abaturage, akanatera akanyabugabo uruhande rwakoze icyo gikorwa. Ku rundi ruhande bene ayo makuru anakoreshwa n'umwanzi mu guca morali uruhande barimo bahangana. Aya mayeri yo guhisha ibintu byangiritse ku rugamba yorohera uruhande rufite itangazamakuru rikomeye cyangwa se uruhande rugenzura ibitangazwa mu ntambara. Abahanganye na Iran muri ibi bitero byose biri kuba bafite ibitangazamakuru bikomeye cyane biri hejuru. Ibyo nibyo mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nanone bagakoresha ururimi rusomwa n'abantu bose ku buryo icyo batanditse gisa n'ikitanditswe, bakoresha icyongereza. Icyakora hari n'igihe ayo makuru atamenyekana neza kubera ko nta mwanya wo gusobanura buri kantu kose uhari. Cyakora byaba ari igitangaza kumva inzu ya mbere ndende yubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu ishobora kuraswaho abantu ntibabimenye. Imirwano isatira iminsi 50 ihanganishije Israel n'abanyamerika barasa kuri Iran yaranzwe no kwihorera kwa Iran mu buryo bukomeye. Iyo mirwano yatumye Iran yohereza ibitero mu bihugu bitandukanye byo mu karere birimo ibirindiro by'ingabo z'abanyamerika. Muri ibyo bihugu harimo na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iki gihugu cyatangaje ko cyabashije guhagarika byinshi muri ibyo bitero hakoreshejwe systeme zigezweho nka THAAD na Patriot, ariko hari ibivungukira runaka by'ibisasu byaguye hasi. Ibyo rero n'ubundi birangira bibaye nk'ibitero kandi bikagera ku ntego. Ahagana saa 6:53 z'amanywa ku ya 28 y'ukwezi kwa kabiri, nyuma gato y'ibitero byahuriyeho bya Israel n'abanyamerika, Repubulika y'Islamu ya Iran yatangije urugamba rw'iminsi myinshi yari igiye gukurikiraho igaba ibitero byo mu kirere hamwe na drone ku bihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyinshi byarashwe muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi byangije ibikorwa remezo byinshi by'ingenzi. Inzu z'abaturage zarasenywe, ahakorerwa ubucuruzi harangirika, cyane cyane mu mijyi ibiri ikomeye Abu Dhabi ndetse na Dubai. Mu byangiritse harimo ni hoteli y'agatangaza ifatwa nk'ikirango cy'ubuhangange bw'umujyi wa Dubai yitwa Burj Khalifa. Yarangiritse ku buryo yamaze igihe kinini idakora, cyakora ngo yamaze gusanwa. Igomba gusanwa n'abahanga b'Abafaransa. Ni igihombo gikomeye cyane cyiyongera ku nganda, ibikorwa bya gisirikare n'ibindi bikorwa bitandukanye ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Ni ibiki byangijwe kuri inzu ya Burj Khalifa? Ibindi byangiritse muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kugeza uyu munsi ni ibihe? Ikaze dusubiye mu bitero bikaze Iran yagabaga mu karere mu gihe yasaga naho yihorera ku bitero by'abanyamerika na Israel byatangiye ku ya 28. Bigeze ku munsi wa kabiri w'intambara, Minisiteri y'Ingabo ya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko Iran imaze kubarasaho misile balistike 438, misile za cruise 19 na drone 2012 byose byerekeza muri iki gihugu. Ibyinshi muri ibyo byahagaritswe n'ubwirinzi bw'ikirere, ariko ibivungukira byinshi ngo byaturagurikiye mu bice byinshi birimo n'iby'abaturage batuyemo mu mijyi ya Dubai na Abu Dhabi. Ibyo rero byangije ibikorwa remezo by'abasivili binateza inkongi. Iran yatangiye igitero cya mbere irasa amamisile balistike na drone bigana ku birindiro by'ingabo z'abanyamerika mu mujyi wa Abu Dhabi birimo na Al Dhafra Air Base. Ubwirinzi bw'ikirere bwakoze ibishoboka buhagarika byinshi muri ibyo bitero, ariko ibisigazwa byabyo bigwa ku bice birimo imiturire y'abaturage hafi y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Sheikh Zayed. Byahitanye n'umunyapakistani umwe, bikomeretsa abandi 7. Ibiturika bikomeye kandi nk'ibyo byumvikanye mu bice bya Corniche, Al Dhafra hamwe na Batin. Umwotsi uzamuka mu kirere mu mujyi wose. Uwo munsi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai cyatewe na drone y'abanya-Iran, hakomeretse abakozi 5. Ikibuga cya Dubai ntabwo cyangiritse cyane kubera ko Minisiteri y'Umutekano ya Dubai yatangaje yuko hangiritse akantu gato cyane ku buryo n'ingendo zakomeje nyuma y'amasaha makeya. Nyuma rero amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ahagana saa 7 z'ijoro agaragaza yuko hari igitero cyabereye ku nzira ya 3 cyangwa terminal ya 3 y'ikibuga cy'indege cya Dubai kigakomeretsa abantu benshi
gusa benshi bakomeretse byoroheje. Ibyangiritse byinshi n'iby'imbere mu kibuga cy'indege. Ku rundi ruhande hari inkongi y'umuriro yadutse ku cyambu cya Jebel Ali. Ubuyobozi bwa Dubai buvuga yuko yatewe n'ibisigazwa by'ibisasu byahanurwaga n'ubwirinzi bw'ikirere. Ikigo cy'ingabo zo mu kirere z'Ubufaransa Kando La Paix kiri Abu Dhabi nacyo cyatewe na drone z'abanya-Iran. Saa 10 z'umugoroba ikigo cya AWS cyatangaje yuko imwe mu nyubako zacyo zibika ibintu runaka cyafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma yo guterwa n'ibintu by'ibisasu byayiguyeho bigatuma umuriro waka. Ku munsi wa gatatu w'ibitero, Minisiteri y'Ingabo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje yuko yahagaritse misile balistike 174, misile za cruise 8 na drone 64 muri drone 689 zari zoherejwe. Ibigo by'amashuri byatangiye guhindura imyigire. Ibyari mu ishuri bijya kuri internet. Ubufaransa bwohereje indege z'intambara za Rafale kugira ngo zirinde ibirindiro byabwo. Nyuma y'ibi bitero byabereye muri Kando La Paix na Al Dafra, hakurikiyeho igitero cya drone kuri ambasade y'Abanyamerika i Dubai, nacyo cyateje inkongi. Ahagana saa 6 z'ijoro ku itariki ya 3 mu kwezi kwa 3 hongeye kumvikana iturika ridasanzwe hafi y'ambasade n'ubundi. Bivugwa yuko naryo ryaturutse kuri drone yo muri Iran. Nyuma yaho ibisigazwa bya drone byaguye mu gace ka Fujairah Free Zone. Bivugwa yuko byaguye ku mato yarari ku nkombe z'inyanja ya Fujairah, byatumye amato yangirika. Kontineri ebyiri zibikwamo peteroli zarangiritse, bituma haboneka umwotsi mwinshi muri ako gace. Bukeye bwaho ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai cyarafunzwe by'agateganyo nyuma y'uko ikintu kitamenyekanye gihagaritswe mu kirere hafi y'ikibuga cy'indege. Gusa byaketswe ko ari igisasu, byatumye umwotsi ugaragara uzamuka uvuye mu kibuga cy'indege. Icyumweru cya 3 nicyo cyongeye kubamo ibitero byinshi birimo n'icya drone yibasiye icyambu cya Fujairah gitera inkongi n'umuriro, giteza inkongi y'umuriro. Hakurikiyeho igitero cya drone ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai nanone kibasiye itanki y'amavuta gitera inkongi y'umuriro, bituma ingendo z'indege zihagarikwa nanone by'agateganyo. Indege zimwe zari ahangaha zagurutse bwangu zihungishirizwa ku kibuga cy'indege cya Al Maktoum. Ikindi gitero kibasiye ahitwa Al Bahyan muri Abu Dhabi, aho misile yaguye ku modoka y'abaturage ihitana umuntu umwe ukomoka muri Palestine. Mu gace k'inganda za peteroli ka Fujairah hadutse nanone umuriro ku nyubako ya Al Quwain. Haduka inkongi nabwo kimwe n'agace gatunganyirizwamo peteroli kitwa Shah kari Abu Dhabi, aho naho hadutse umuriro. Icyo gihe nanone umuturage w'umukomoka muri Pakistan yapfiriye Banias azize ubuvungukira bwa misile balistike. Ubwirinzi bwanahagaritse misile yerekezaga ku bigo bya gaze na peteroli mu gace ka Habshan. Hanyuma ibyo bikorwa remezo bifungwa by'agateganyo. Mu cyumweru cya 4 hari umuturage ukomoka mu Buhinde wakomeretse nawe azize ibivungukira by'ibisasu ari Abu Dhabi. Igisirikare gishinzwe kurinda impinduramatwara muri Iran cyashyize hanze amashusho agaragaza misile na drone bigana ku birindiro by'ingabo z'Abanyamerika muri Abu Dhabi n'ubundi. Nyuma gatoya abantu babiri barimo ukomoka mu Buhinde n'undi w'umunyapakistani barapfuye, abandi 3 barakomereka barimo umunya-Yordania n'Abahinde 2 barakomeretse bazi ibivungukira bya misile n'ubundi Abu Dhabi. Mu cyumweru cya 3 sosiyete ya Emirates Global Aluminium yatangaje ko uruganda rwayo rwa Al Tawela rwangiritse cyane kubera ibitero bya misile na drone bya Iran byaberaga mu gace ka Khalifa Economic Zone muri Abu Dhabi, ngo byakomerekeje abantu 6. Iyi sosiyete yavuze ko bishobora kwifata umwaka kugira ngo isubize ibikorwa byayo ku murongo. Ku itariki 30 y'ukwezi kwa 3 ubwato butwara peteroli bwa Kuwait bwafashwe n'inkongi y'umuriro ku nkombe za Dubai. Byari nyuma yo kuraswaho drone yari ivuye muri Iran. Nanone bukeye bwaho abantu 4 bakomerekeye mu majyepfo ya Dubai. Iran irasa ku nyubako z'inganda mu gace ka Al Thawb. Umuturage ukomoka mu Buhinde n'ubundi arakomereka. Indi misile yageze mu gace ka Fujairah ihitana umuturage ukomoka muri Bangladesh. Ku itariki 2 z'uku kwezi nanone, ubwo no kwa 4, ingabo z'impinduramatwara muri Iran zatangaje ko bagabye igitero gikomeye ku kigo kibika amakuru cya Oracle kiri Dubai. Bukeye bwaho misile zangije ibindi bikorwa remezo mu kigo cya Khalifa Economic Zone Abu Dhabi. Nanone indi iraswa ku bikorwa remezo bya gaze biri Habshan na Ajban. Ibingibi byakomerekemo abantu 12, hapfa umuturage umukomoka mu Misiri, abandi 4 bakomerekera hirya gato ahitwa Habshan. Mu cyumweru cya nyuma hibasiwe agace ka Marina n'inyubako ya Oracle. Umuturage ukomoka muri Ghana arahakomerekera.
inyubako y'isosiyete ahangaha hatewe drone muri Fujairah haduka inkongi. Ku itariki 5 hatangajwe yuko inkongi nyinshi zabereye ku ruganda rwa Bohuje. Bukeye bwaho nanone undi muturage ukomoka muri Ghana arakomereka azize ibisigazwa bya misile. Mu tundi duce hakomeretsa abantu 4 b'abasivili. Muri raporo rusange y'ibyabaye mu minsi 40 harimo yuko ibi bitero byahitanye abantu 13 barimo abasirikare 2, umukozi umwe w'umusivili wakoreraga ingabo n'abandi basivili 10 ndetse bikomeretsa abandi bantu 224. Iran yangije ikigo cy'indege cya gisirikare cya Al Manhad Air Base kibasiwe na drone ndetse na misile. Iki kigo gikoreshwa n'ingabo za Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'iz'Ubwongereza, hakabamo n'ikicaro cy'ingabo z'Abanya-Australia. Drone y'ubwoko bwa Shahid, iyi ni kamikazi cyangwa y'ubwiyahuzi, yibasiye hoteli ya Fairmount ili Palma Jumeirah, yateje iturika rikomeye cyane n'inkongi y'umuriro. Drone yanateje umuriro mu gace ka City Walk, Dubai. Ibigo byangiritse biyowe na Habshan Gas Complex, ikigo kinini cyane cya gaze na peteroli kiri Abu Dhabi, cyangiritse kubera ibisigazwa byinshi bya misile na drone igihe bageragezaga kukirinda n'ubwirinzi bw'ikirere. Hari ikindi kigo cya Fujairah Oil Terminal cyagabweho ibitero bya drone, ibivungukira bya misile nabyo bigikoraho, kirangirika binateza inkongi ku bubiko bwa peteroli, byatumye ibikorwa bihagarara ku cyambu cya Fujairah. Kiba kimwe mu bihombo bikomeye cyane kubera ko iki cyambu cyohereza ibicuruzwa byinshi hanze y'ikigobe cya Gulf. Uruganda rwa Dinoke Ruwais Industrial Complex narwo rwashegeshwe n'igitero cya drone cyateje inkongi mu bice bitandukanye harimo n'ibikomo peteroli. Misile yasekuye umutima w'aka gace kitwa Al Tawili Aluminium Site, yangiza uruganda rwa Emirates Global Aluminium ruri mu gace ka Khalifa Economic Zone i Dubai, rwarangiritse bikomeye, ruhagarika ibikorwa rutangira gusanwa, ariko bavuga yuko gusanwa bishobora gutwara umwaka wose. Hangiritse kandi uruganda rwa Shah Oil Field kubera igitero cya drone n'ubundi cyateje inkongi mu gace gatunganyirizwamo peteroli. Hari n'urutonde rw'ibigo bya gisirikare n'ahantu hatandukanye h'ingamba z'umutekano hangijwe. Aha mbere ni ku kigo cya Al Dafran Air Base kirimo ingabo z'Abanyamerika, kibasiwe cyane n'ibitero bijya mbere, hangirika ibintu byinshi mu bikorwa remezo, gusa abasirikare b'Abanyamerika ngo ni nkaho nta kintu babaye. Harimo kandi Candola-P, ikigo cy'ingabo z'Ubufaransa ziri mu karere, ni hafi neza za airport ya Abu Dhabi, ngo cyangijwe na drone. Hari ikindi kigo cyangiritse cya Al Manhad Air Base, gikoreshwa n'ingabo za Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zitwa UAE Air Force hamwe n'iz'Ubwongereza, ni nacyo kirimo icyicaro cy'ingabo za Australia, nacyo kibasiwe na drone ndetse na misile. Muri rusange ibigo birimo nk'ikibuga cy'indege cya Dubai International Airport kibasiwe inshuro nyinshi. Hari kandi icyambu cya Jebel Ali Port kibasiwe n'ibivungukira bya misile biteza inkongi mu gace k'icyambu, hamwe n'agace ka Dubai Marina cyangwa se nanone Creek Helbol kibasiwe na misile ndetse na drone, byangije inyubako cyane y'igorofa rizwi nka Marina Tower 23. Byanagize ingaruka no ku bice byinshi bya Dubai Greek Helbol. Harashwe kandi ikigo cya Oracle Data Center kibasiwe mu buryo butaziguye n'ingabo z'impinduramatwara. Ibyo ngo byari ubushake. Hari kandi hotel ya Fairmont de Palma Hotel yibasiwe n'igitero cya drone cyateje iturika ridasanzwe n'inkongi y'umuriro muri Palma Jumeirah. Igitero nk'iki kandi kibasiye ambasade y'Abanyamerika i Dubai, aho drone yateje inkongi. Uru rutonde tuvuze gutya nirwo dusangaho ihoteli ya Burj Al Arab. Igitero cyayibasiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Misile yari ihaje yarahagaritswe, ariko drone baca muri humye, nubwo nayo itageze ku ntego ya nyayo neza, ariko mu by'ukuri yasekuye uruhande runaka. Amakuru avuga yuko ibivungukira by'idrone byaguye mu gice cy'inyuma cy'inyubako y'iyi hoteli izwi cyane kurusha izindi zose ku isi. Ibi bisigazwa byateje ibyago ku bikoresho byo hanze y'inyubako, binateza inkongi mu bice bimwe na bimwe byayo, nubwo bitabyaye inkongi ikomeye cyane umuntu ashobora gutinya. Ibi bisigazwa byateje ibyago ku bikoresho byo hanze y'inyubako, binateza inkongi mu bice bimwe na bimwe, ariko nanone hanze y'inyubako. Gusa inyubako ubwayo ntabwo yagizweho ingaruka n'ibitero. Kubera icyo gitero, iyi hoteli igiye gufunga amezi 18, babanze bahisane banayivugurure. N'amakuru atangajwe ku mugoroba kwa gatatu binyuze ku mukozi w'iyi hoteli. Iri ngiri niryo vugurura rya mbere rikomeye cyane kuva iyi hoteli yashingwa cyangwa yafungurwa mu 1999, rikaba rije mu gihe ubukerarugendo muri ako karere bwagabanutse kubera intambara. Hari amakuru yari yavuzwe yuko n'indi hoteli y'agatangaza ya Burj Khalifa, yanzu ndende kurusha izindi zose ku isi,
ngo yaguyeho ibivungukira bya drone. Gusa nta bimenyetso bigaragaza yuko hari ikintu inyubako yangiritseho, kubera ko dutunganya inkuru iyi nyubako byagaragaraga yuko iri operational cyangwa se ikora imirimo yayo nk'ibisanzwe. Iyi ngiyi niyo ndende kurusha izindi zose. Bivugwa yuko Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zashyiriyeho uburinzi bwabo bwihereye bw'ikirere, kubera ko uretse kuba ari inzu y'agatangaza n'ikirango cy'ubuhangange bwa Emirati. Dusubire kuri ya hoteli yitwa Burj Al Arab. Isosiyete ya Jumeirah ifite iyi hoteli yatangaje yuko imirimo yo kuyivugurura izakorwa mu byiciro, kandi ko bizasaba igihe runaka bakagereranya amezi 18. The Voice of Arab ivuga yuko ibikorwa byo kuyivugurura bizayoborwa n'umuhanga mu gushushanya ubwiza bw'inzu imbere ukomoka i Paris witwa Tristan Ower. Nubwo itangazo ryabo ritavuga igihe hoteli izongera gufungurirwa, umukozi wayo avuga yuko izaba idakora, kandi ko abakiriya bari barafashe ibyumba muri iyi hoteli bazajyanwa mu yandi mahoteli y'ubwiza butangaje n'ubundi ari Dubai. Burj Al Arab Hotel ni imwe mu nyubako zizwi cyane ku isi, ndetse ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'iterambere ry'umujyi wa Dubai mu bijyanye n'ubukerarugendo, ubukungu n'ubwubatsi bugezweho. Iyi hoteli yubatswe ku kirwa cyakozwe n'abantu cyangwa se artificial island, kiri ku nkombe z'inyanja y'Abaperisi, ikaba ihagaze ku nkingi z'ubuhanga mu by'ubwubatsi n'ikoranabuhanga ry'igihe cya none. Yatangiye kubakwa mu 1994, ifungurwa ku mugaragaro nyuma y'imyaka 5 mu 1999. Kuva icyo gihe yabaye ikimenyetso ntasimburwa cy'ubukungu bwa Dubai, inaba ikimenyetso cy'uburyo igihugu cy'umucanga gishobora kugera ku buhangange bw'ubwubatsi, aho umuntu akoresha ubushobozi bwose mu mitekerereze agahimba inyubako itarabayeho mu mateka. Burj Al Arab uyitandukanye cyane na Burj Khalifa, ziratandukanye. Imiterere y'iyi hoteli ni imwe mu mpamvu nyamukuru zagize ikimenyetso cy'ubuhangange bwa Dubai mu isi. Ishusho yayo ni nk'ubwato bufite umwenda, seed shaped structure, igaragara nk'ubwato buteretse hejuru y'amazi, bituma igira isura idasanzwe itandukanye n'andi mahoteli ku isi yose. Mbere y'uko Burj Khalifa yubakwa, imwe ndende kurusha izindi zose ku isi ya metero zirenga 800, iyi hoteli ya Burj Al Arab turi kuvuga niyo yari ya mbere ku isi mu butumburuke na metero zirenga 300 z'ubuhagazi. Byatumye imara igihe inyubako ndende ku isi ihagarariye umujyi wa Dubai. Iherereye ku mucanga wa Jumeirah Beach, aho igaragara neza mu nyanja no ku nkombe, ikaba kandi ikurura amaso y'abakerarugendo baturutse impande zose z'isi. Burj Al Arab abantu benshi bavuga yuko ari hoteli y'inyenyeri 7, nubwo mu buryo bwemewe nta hoteli irengeje inyenyeri 5. Iri zina ry'inyenyeri 7 ryahimbwe n'abanyamakuru n'abakerarugendo bayisuraga bagataha bumiwe. Ifite urwego rudasanzwe mu bijyanye n'ubwiza, serivisi n'uburyo abakiriya bakirwa. Ni hoteli igamije gutanga ibirenze ibintu bisanzwe mu byo abantu babona mu mahoteli y'urwego rwo hejuru. Buri mukiriya wese uyikandagiyemo afatwa mu buryo bw'umwihariko kandi akitabwaho mu buryo bwihariye cyane. Buri cyumba cyo muri iyi hoteli ni kinini, kikaba gifite imitako y'agatangaza y'akataraboneka ishobora no kwihinduranya. Imyinshi muri iyo ngiyo ikozwe mu izahabu, mu biti bya marble cyangwa se ibindi bikoresho bihenze cyane bigaragara ahantu hake ku isi. Serivisi zitangwa muri Burj Al Arab ziri ku rwego rwo hejuru ku isi. Buri mukiriya agira umukozi wihariye umwita amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 kuri 7, akamufasha mu byo akeneye byose. Ni hoteli ifite imodoka zihenze cyane zikoreshwa mu gutwara abakiriya, harimo na Rolls Royce Fleet, ndetse hari naho bakoresha kajugujugu ku bakiriya b'ingenzi cyane. Ibi byose bigamije kugaragaza urwego ruri hejuru rw'icyubahiro n'imitangirwe ya serivisi mu hoteli ishobora kuba ari iya mbere ku isi cyangwa iri mu za mbere, kandi zikagaragaza ubuhangange bw'Abarabu. Kimwe mu bice bizwi cyane bya Burj Al Arab harimo restaurant zayo z'akataraboneka. Nka restaurant imwe ihari yitwa Al Mahara, ni restaurant iri munsi y'amazi, ifite ahantu abakiriya bafungura bakaraba amafi n'ibindi bintu byose biri mu mazi kandi bari hejuru. Hari kandi restaurant izwi ya Ali Muntaha iri ku gasongero k'inyubako, itanga ifunguro riherekejwe n'irebero ridasanzwe ry'umujyi wa Dubai hubatswe ku nyanja hejuru kandi mu butaka buhangano. Ahangaha ku irebero hejuru wahita nko kuri rooftop cyangwa ku gasongero. Izi restaurant zose zifatwa nk'ahantu hihariye cyane ku bantu bakunda ubukerarugendo bugezweho kandi bafite amafaranga yisumbuyeho saha buri wese. Burj Al Arab ifite n'uduhigo twinshi cyane ku rwego rw'ubwubatsi n'ubukerarugendo. Ifatwa nk'imwe muri hoteli zihenze cyane ku isi, haba mu bijyanye n'ikiguzi cy'ubwubatsi cyayo ndetse no mu bijyanye n'ibiciro byo kwiraramo. Ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo bakomeye cyane ku isi baza gusura Dubai, nubwo abantu batayinjiramo bakayireba gusa bari hanze bagafatiraho amafoto, ubundi bakajyana isura yayo muri telefone zabo
bifotoje bayihagaze imbere biba bihagije. Ni hoteli yagaragaye cyane mu mafoto menshi y'isi na mbere y'uko Burj Khalifa ubwayo yubakwa, igaragara muri za filime nyinshi, mu matangazo y'ubukerarugendo no mu bikorwa by'itangazamakuru mpuzamahanga. Uretse kuba hoteli ya Burj Al Arab ifatwa nk'ikimenyetso cy'icyerekezo cya Dubai cyo kwihindura igicumbi cy'ubukerarugendo ku isi, ni hoteli mu by'ukuri igaragaza urwego rwa nyuma rwa serivisi y'ubukerarugendo umuntu ashobora guhabwa. Ifite uruhare runini mu kumenyekanisha umujyi wa Dubai n'udushya twawo, aho ibintu byose utekereza ko bitashoboka usanga byarashobotse mu ikoranabuhanga ry'ubwubatsi bwa none ahangaha muri Dubai. Ikindi, iyi hoteli igaragaza yuko hamwe n'ubushake bwa politiki ibijyanye n'ubukerarugendo ari inzira yoroshye cyane. Ni nayo mpamvu iyi hoteli ikomeje kuba ikimenyetso cy'ubukire, ubuhangange n'icyubahiro cya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Burj Al Arab hari abantu bayitiranye na Burj Khalifa, ya nyubako ndende y'igitangaza iri muri Dubai, nayo nakataraboneka. Ntabwo twayivuzeho cyane kubera yuko nta bimenyetso bigaragaza yuko yaba yararashweho muri iki gihe cy'ibitero. Gusa Burj Al Arab niyo yabanje kuba inyubako ya mbere ndende ku isi, ikaba hoteli y'agatangaza ya metero zirenga 300, mu gihe Burj Khalifa imwe ndende kurusha izindi zose yenda gusatira kilometero mu kirere, metero hafi 900 mu butumburuke bwo hejuru. Ni inyubako zitandukanye ariko ziri mu gice kimwe, zose zigaragaza ubuhangange Abarabu bakoresha mu kubaka no kurimbisha igihugu cyabo ngo kibe icyambere mu bukerarugendo gikurura benshi barangazwa n'ubwubatsi. Turabashimiye, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.